xihlangi manisha na la kaya ivi xihlangi ku ri kusiwe ricece manisha na la kaya ivi ricece a ni xi tivi wayi u va vutisa mina kasi no va na direction na a ni xi tivi xo yo a ni xi tivi nsati wami mara ni xi tivi kumbe xa mfanelo wa sesi vutisa yena a ni wa n'wi tiva ngatwe a ni wa n'wi tiva ngatwe nga kwati nsati wami loko phela i nga kwati nsati wami mara ni xi tivi kumbe xa buni xitangoma vutisa yona a ni wa yi tiva yitwe iku na yona va yitwe tirhisa moya nsati wami tshama hansi ni ku byela u ta swi twisisa ta kona xi tiva hi ku n'wana hi wa wun'we xa mina nga holovisi hi n'wana
nsati wa minu ani nawe na wa hoxa ni ku khomelaki